Yakhuleka emhlabeni wonke ungonyama lengudla abnormal imoto enkulu ithola ezinye imoto. Incwadi encane engafundeki ehlula abafokazana befunda behlula ukuyovula benkokhiye mhluthu wenhliziyo zabafokazana ukana kanti omasondawo uqhuma elinye ugcobe ngelinye kuseyiyona abnormal abantu abayazi ukuthi seJimistini iphindi yoba eJimistini lapha eDembe iphindi yoba semntubatuba ekhaya kwaSomkhele ikakhulu nje inamhlanje zoba so isikhathi eside abantu bekhala bethi abantu kanti imkhulu usushonephi ikakhulu ngoba sithi sithanda abantu bakhulume babe nembuzo kodwa manje namhlanje oba sikule ndawo le ndawo indawo esinokuza kuzo mangabe ukhona umuntu ofuna ukuthi azokwenza imfihlo thizeni kodwa ethinta impilo yakhe kuze impilo yakhe ayibone yaphambili ngoba ukhona umuntu ongakwazi ukuthi agcine eminye imithetho ekhaya kubo kunabantu uthola ukuthi ma ethatha izinto asikwazi ukusomtshela ukuthi akayozenzela ekhaya ngoba ekhaya usaphethwe futhi ekhaya uzothenga into ethile bembuza abantu ukuthi yini lo suyenza manje abantu abanjalo siyazi sibayethe kule ndawo sikwazi ukuthi senze lento ofuna bayigcine kodwa sigcinele endaweni eyihlane noma eyintaba kanje njengoba sendaweni ephezulu uma sifuna ukwazi ukuthi sifuna ukuthi siphakamise umuntu abantu abaningi ke bafuna bathi mkhulu kanti kulonyaka le ibhoka awuzenzini wena ngithi mina cha ibhoka siyazenza isibhoka lekhaya sisekhona esisenzayo le ekhaya futhi siyakwazi ukuthi sikwenzele ukuthi uma ufuna ukusebenza abantu bakini asebalala emhlabeni ukuze wena uphile ngoba into ebalulekile ukuthi egcineni phila wena ukuze kwazi ukudla wena nezingane zakho so abantu ababuza indaba emsebenzi into ibhoki ikhona umsebenzi ebhoki siyazi namanje lonyaka siyabavusela abantu sibanike abantu baphile ofuna ukuthi asebenzise idlozi la kubo siyamenzela ngoba akulona iphuthu ukusebenza idlozi la kini ngoba vele idlozi iyona into ekumele ikubheke imndeni emkhulu namhlanje xeke ngoba kunabantu abathatha amadlozi bawasebenzisa bona bodwa manje athi umuntu kimi bangabe umuntu ethatha idlozi emkhulu mina ngiphuma kanjani lapho nawe siyakwazi ukuthi nawe uze la ekhaya sifike sikunike into othi idlozi nawe lithathe libuye ngakuwe kuze nawe idlozi likusebenzele ngoba umngozi bomuntu ophethe idlozi ukuthi kuzwakala yena yedwa emsamo ninamanti nenza izinto akwenzeki lutho. Number 2 kuba isona ispoke kodwa futhi abantu bengalibala ukuthi ugeza komuntu kubalekile kakhulu empilweni ugeza kwenza ukuthi ngoba wonke umuntu uma efika emhlabeni usuka nenhlahla enikwa idlozi la kubo so wonke umuntu uthi ageze kubalekile ukuthi kugezwa lento ekuyena elokhu imoshwa ngabantu elokhu idlala ngoba abanye abantu bamosheka ngokuthi mhlawumbe umuntu ulale nomuntu wrong oneyinkinga umuntu uyamosheka ngoba ngathi mina uyazi nomuntu yena nje yedwa kunzima ukuthi wena ungahlala iviki lokungagezi ngoba lezwakala iphunga yikho nabantu abambethe wena kufuna bagezwe ukuze lento oyicelayo ikwazi ukuzwakala ukuze bazi ukuthi futhi abantu abaningi balibala imisuka yabo ugeza abantu bayagezwa kabantu ngoba ngathi mina akuthina sonke ufuna sithwala ukuze sicebe khona abantu abalungisela izinto namhlanje bacebile bengathwalanga abantu bonke abasukuma abantu bageze le ekhaya sikhona eJimistini enambeni ka062 017 1320 062 017 1320 ubaba ngonyama uTikTok manini ngoTikTok ngiqaphelana noTikTok futhi manini ngelokhuzana manini ngondaba ekufaka imali angifakelwa mina imali ungafaki imali ufakela mina yenza ukuthi uze kimi esigodlweni sibone ukuthi yini esingayenza ukuze wena uphile uye phambili into ebalekile kodwa akubona bonke abantu efuna abathwala kodwa abanye okumele bathwala khona abantu abadala ukuthwala vele ufuna abathwala ngathi mina kunabantu abake bathwala kwangathwaleka kodwa futhi abantu abafuna into zethwalo abeze la ekhaya sifike sibone ukuthi yini esingakwenzela yona wena ukuze impilo yakho ibe ngcono ukuthwala kukhona ukuthwala kuyasebenza ukuthwala kuyaphilisa futhi abantu baningi bayaphila ngenxa yokuthwala siyabonga nitsale kahle ngonyama eJimistini 062 017 1320 eJimistini lapha eDelmo iloko ngani zakwethu ngonyama senza konke la ekhaya siyabonga nitsale kahle uNkulunkulu abe nani.